Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hakasni penwaino ikalumpung ila kai sports district level and the school athlete mid azat apsan choka DSO ribhoi Napdeng kilai penruta league school kibawan banya shimanta ka St Alfred Secondary School ka alongkum ka Lahduh hadien pagkana ila ka jongka teka school kilai okor hado ka khandai the league trophy kipakontop nado ka best team best athlete haji kerdan baper vingkap bigita kama nado ka sngi basdang ya kani kalumpung Hakani kalumpung kidan khandai spa iwe ngot ki khana game shimbanta haji khatsan tali ki chat chingele akai ki bapia aki riu tali ki kerdan Hakani gasni penkut nakalian ki bor penya kirasa mi kitakma bai ki trofi harengkap bagi sernan shabaro kinong job haki jinga ko per ko opes jong district sport officer klapen tip bagi nong job hakani kalumpung kisa yo iralan pentibet shushu eladi hakini kisni penwan pen kre kam kha shu nakabanta ka state level inter school athlete min arajal apsan kaban salong hanong ba shlof
qualified number 704, Risa Kementarian of St. Michael's 300 meter run under 16 years of age.